Shamba iriya si inyanja iri hakuno we, ibisiga birimo biraguruka. Ishyamba ishyamba hari ikirimo, hari icyo yumva. Dore akagabo kabagize ngutya yicaye. Ubundi ko kugira ubingwanyu nziza ko hari icyo ugomba gukora. Kabo icyo yakoze imyenda arayikuye. Ingwanyu nziza ngo ni igomba kugendera ku mategeko n'amabwiriza. Dore umugabo yagiye aratendera we. Aravugisha nde? Arimo arivugisha hagati ndani mu ishyamba. Dore abudomini icyo bita 6 pack. Gawi kuryinyo ni muntu ki? Amazina ye ntiturayamenya. Turimo turabona ari Totomanga ni muntu ki? Hagati ndani mu ishyamba Nyarubuye Forest. Gaburaha nasanzwe yajya akomera mama we. Hari icyo yireba. Dore akagabo. Dore umwitozo. Akagabo karagize gutya, kagiye hasi undebere nawe. Dore imyitozo. Iyi myitozo muyizi hehe? Akagabo kagiye karadedera undebere nawe. Reba. Kakuyemo ibirato nawe undebere. Ariko akagabo kari kwitegura yahe marushanwa. Umwanya we niwe nagupfa ubusa. Urakabona ariko. Dore umwitozo. Dere bana we, ngo ubundi kugira ubingwanyi nziza ugomba kugenda ku bintu bikurikira: kumva amategeko, kuyakurikiza. Debere kagabo. Dore akagabo. Dore imigwanire. Dore imyitozo. Ariko akagabo ni muntu ki? Kagabo kajya mucya karamedita. Debere karamo karamedita. Dore abudomino. Akagabo kagiye karakomera mama we. Debere dore akagabo. Dore akagabo nagashawini nagaki cyo kumva. Hagize ngutya kakwicariye hasi ntacyo kikanga. Kagabo karakomeye. Amasaha 28 kamara mu myitozo na mwanya wo kupfubusa. Dore ibirato hakuno. Dore ibirato hakujya bo kabitaye ngibyo. Umwitozo karuri nabi. Dore akagabo kagiye karakomera karagwengera. Kubundi ko kugira wingwanyi nziza ugomba gukora umwitozo neza ukagenda ukubaka icyo bita umubiri. Kagize ngutya karahaguruka. Dore aka kagabo amazina yako ninde? Dore imisimbukire. Kagabo ko kaba gafite ingumi. Reba hariya mwirugu karagiye karagwengera we. Hagize ngutya kaza ndebere nawe sinzi ikintu kumva. Gati mu ishyamba hari ikirimo. Undebere. Dore akagabo hangaha gafite imbaraga zidasanzwe. Manza ari kivejuru we. Kakagabo ndebere yuko yakireze. Kagiye he? Karajya he? Kari gupanga iki? Ndebere nawe cyo kakuyeyo. Kakuye ikibuye mama we. Kagize ngutya karagipeza katereka ku mavi. Undebe nawe. Dore imitsi. Dore imitsi. Akagabo karakomeye mana we. Kamaze kurikira hasi undebere nawe. Kakagabo ni muntu ki? Kari kwitegura iki? Undebere. Dore siporo gakora saha 28. Uyu mugabo haraho mumuzira? Haraho muzi umugabo umeze ngutya? Debere kagize ngutya kabayo. Dore imirwanire. Mama we. Ari namagazi. Ari nodukoriyo. Dore uyu mugabo ni muntu ki? Undebere ni mwene wabo wanyende. Kagize ngutya kawe. Kakagabo kari gushaka iki? Kari guharanira iki? Gawase soja always commando. Uyu mugabo ni muntu ki? Ni umukomando ni inyeshyamba niki? Gusa mu ishyamba Nyarubuye Forest si harimo imitwe irenga 200. Aka kagabo nituramenya aho kegamiye. Kagize ngutya amaza karatuza. Hari icyo kumvishe cyo kareba. Hari ikiyumva. Manza aratuza ya poa. Mama we.
hari icyo yayumvishe. Umwana avuye yerekeye igishamba, sinzi icyo agiye kureba.